أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراي مسيب بجول بتدو بتدر بالإسلام أو يتو دي الله أو بجو سني دو وودو مرون كتابية دو الله tawta moƴƴere makko nden hino huɓiti en e wawa andugol no nde foti, haysi tawi non hara fanɗi ha fanti ko wonɗen o yettude, kono kanko mo tippinde moƴƴere makko nden e dow meɗen bimbi e kikiɗe jemma e ñalawma. haray musidɓe julɓe tedduɓe, haray ko adi kon taw miɗo toranolan hoore an Allah yo Allah waɗan on fu moɗon jaaɓe yimɓe aljanna. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men hikkiɓe yeeso ɓe yo Allah yaafoɓe, luttuɓe hoore gurdam ɓen yo Allah ɓoyniden enen e maɓɓe, zuriyaji meɗen ɗi yo Allah fewnan en ɗi hoore lawol islam. yo Allah wurno en ha ka gurdam moƴƴani en ñande tawata ko nde mayde woni ko moƴƴani en. Allah mi torike ma ƴettituɓe nde ñande. Allah min torike ma a tagi men, a landaki men joddi, a ƴettitay men kadi hara a landaki men kadi. Allah wurno men ha ka gurdam ɗam moƴƴani men. Allah ñande tawata hiɗe andi pellet ko wala kara woni ko moƴƴani men. Allah mi torike ma Allah wata men waltide wonki nde ñande. Allah mi torike ma yaafo men ñande suroɓe arti be musidɓe meɗen sukaɓe meɗen wonɓe e hoore laawi. wallahi doginari ɓe siwona ɗaɓɓoygol gurdam moƴƴan, yo Allah hokkorɓe ɗum. be musidɓe meɗen wonɓe e leyɗe no sansantine ñande be fi kaydije an Allah ko an woni okkayɗo kaydi, okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki. be musidɓe meɗen accuɓe leyɗe muɗum, acci ɓe gureji muɗum, famiji muɗum, sonnaɓe muɗum e fayɓe muɗum, fi ɗaɓɓoygol ngure okkorɓe arsike laaɓuɗo ɗuɗuɗo dagiɗo waɗaɗo barki. Allah kala yaltuɗo ka ɓey ngure muɗum hewtintinoy ka makko wondude e kuntal haaju. Allah min torikima min tororima inde maɗen fof e sifaji maɗin fop. Allah waɗan min leydi laginde ndin wondude e dendagal leyɗe julɓe fop, hara ko leyɗe doganteɗe wona dogeteɗe. Allah ɗi golleji ko min woni e gollude fuu e golleji moƴƴi suuɗuɗi e feñiɗi, Allah hawrindin men e sawaba hara kadi ko fima woni ko min golliri. Allah ta waɗan sheytane hay hunde geɓal e nder golleji amen ni. Amma ba'd, haray hanki en fuɗɗino yewtugol seeɗa fi ɓure ɗe balɗe 10 arande e donkin. haray ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo fewndo sabbordu donkin, e ndu lewru darotondu e tenen ɗo wiyetendu donkin, hiɗi tawa e lebbi hormorteɗi ɗin, lebbi tawata hay heferaɓe ɓe andano l'islam no teddinno no hittinno fiiɗi ko gere wurnowo hakkundeji maɓɓe. si yehi no haaɗi lebbi ɗi darike, ɓe ekkitay no gere ngen ɓe waɗa ɓuttu hakkundeji maɓɓe ha tuma ɗi lebbi feƴƴi. ko ɗin Allah inni minha arba'atun hurum, wo Allah hon tagi ilawtagi kammolɗen e leyɗe elɗen wo hino ton lebbi 12 e nder ɗi lebbi 12 hino ton arba'atun hurum. ɗin non ko lewru aranuru ɗum ko jombente, ɗiɗaɓuru ndun haray ko rajibi, tammordu ndun haray ko sabbordu donkin, nayaɓuru ndun haray ko donkin. jon noon ɗiɗo si tawi har ɗi darike, hay heferɓe ɓen ɓe anda diina l'islam, ɓe habbaki hay hunde moƴƴere yawmal qiyama sina yiite jahannama, ɓe teddini ɗiɗo, haray enen ko onnu hande wadde musidɓe julɓe tedduɓe. ɓure ɗiɗo to yoni ka Allah subhanahu wa ta'ala wondiri fi majji. Allah daali wal fajiri o wondiri julde subaka, wala yalin ashrin e 10 arande nden ka donki. ɗum ɗo to yoni Allah wondirta hunde hara wona hunde mawnude, o wondirta hunde si wona teddude, o wondirta hunde si wona hittunde ka makko, o wondirta hunde sina hara ko joginde valeur, o wondirta hunde si wona hara sabu ko wondiriri kon hino e muɗum waɗi so wondiri. jon noon no tawa e ko piiji ko wondiriri kon wala yalin ashrin e 10 arande nden ka donki. karamu ko ɓe yeddondirari si tawi on wala yalin ashrin ɗo, si tawi hara ko ɗe balɗe 10 ɗo. ɓawɗum ɗum feƴƴude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wano wirɗen noon hanki khutba ñalaɗi ɗin. si innama ñalaɗi ko jam'u ñalormaji ɗin de hara na jammaji ɗin, ko Allah tagi kon fop ko ɗi ñalormaji ɗo 10 ka donkin ɗo ɓuri e moƴƴude. ñalormaji ko Allah hon tagi kon foppo kadi ko ɗi ñalormaji ka donkin ɗo ɓuri e mawnude. ñalormaji kadi ko Allah tagi kon foppo kadi alaka gollal moƴƴal ɓuri e moƴƴude e yiɗede e mawnude e teddude e jogalgol baraji ka Allah ɓuri ɗi ñalormaji 10 ɗo.
ɗi ñalormaji sappo ɗo hiɗi ɓuri hay ñalormaji suumaye ɗin. Sa hoori e nder ɗiɗo hino ɓuri hay ko horata hara hina e nder ɗiɗo. Sa itti sadaka e ɗiɗo hino ɓuri kala sadaka mo ittuɗo hara hina e ɗe balɗe sappo ɗo. Si a jangi alqur'ana e ɗe balɗe sappo ɗo hino ɓuri kala ka janguɗa alqur'ana hara hina e nder ɗeɗo. Sa jangi ta dankike alyatima, sa teddini miskinjo, sa ittani anuɗo ande, sa huntani haaju jon haaju makko, kala ko waɗɗa e lebbi luttuɗɗin fop ko waɗɗa kon e nder ɗe balɗe sappo ɗo ɓuri moƴƴude ka Allah, ɓuri yeyɗede ka Allah, ɓuri mawnde ka Allah, ɓuri jogade baraji ka Allah. Ɗi ñalormaji ɗo baraji majji e moƴƴereji majji e teddugol majji hino mawni ka Allah ɓuri hay ñalormaji sumayeɗi. Amma jemmaji ɗin ko Allah tagi kon ko jemmaji sappo sakkitoro ɗin ka sumaye ɓuri e moƴƴude. Amma ñalormaji ɗin ko ɗi ñalormaji ka donkin ɗo. Musidɓe julɓe tedduɓe, si Allah wondiri fi hunde haray hiɗen hani wattande hakkil fi mayre. Joni non inchallah hande ko le 17 mois de juin, dimanche jango wonay 18, haray etene wonay 19 mois de juin 2023. Ko neññande wonata go'o donkin. Si ɗiɗe o naati ko honɗum hanuɗe waɗugol. Go'o ko wakkilagol hoora ñalormaji ɗin. Ɗiɗi wakkilo wurnita jemmaji ɗin sabu naafilo e jangugol alqur'an. Tati e hebbingol subbon hinagol wi'ugol subhanallahi, ma wi'ugol subhanallahi wa bihamdi, ma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Nayi ko hanuɗen hettinde e waɗugol ko wi'ugol at-tahmid, yettugol Allah, wi'ugol alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Sifa ɗiɗo. Hebbinen wi'ugol la ilaha illallah, ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo reware ko hina Allah. Hebbinen wolugol ɗum ɗo. Hebbinen wi'ugol Allahu akbar, emba Allah ko mawɗo. Hawtinira nun ɗi konnguli ɗo fopp wi'en subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ko ɗi konnguli ɗo nayi ɓura yiɗede ka Allah subhanahu wa ta'ala. Hebbine wi'ugol e ɗe balɗe sappo aranɗe ɗo ka donki la hawla wala quwwata illa billah. La hawla feere ala, wala quwwata dole ala illa billah, sina immorde ka Allah. Aray ngol konngol ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wo ko kanzun min kunuzil janna, ko ngalu jeyagu e ngaluji aljanna. Hebbine wi'ugol subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wo ko kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani. Wo konguɗi ɗiɗi foygitiɗi ka ɗengal, tedduɗi ka balance, yiɗaɗi ka Allah, wi'ugo subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mara adadu. Hebbine wi'ugol hasbunallahu wa ni'mal wakil, hebbine ngol kongol. Hebbine wi'ugol la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Goɗɗo du'a haari o du'a ɗo e nder sattende, sina Allah itta mo e nder sattende nde woni e mun nde. La ilaha ala reweteɗo illa anta si wona an, subhanaka senade wodanima, laaɓal wodanima, inni no min kuntu mi laatinoke minaz zalimina jeyaɗo e toñuɓe. Mi toñirima Allah sabu angal yettugol ma sabu gedde, mi tuubi mi rottike kama mi torike ma jaɓana. Hebbine wi'ugol honɗum kadi ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Hebbine wolugol ngol kongol ɗo kadi. Hebbine wi'ugol kadi la ilaha illa allahul malikul haqqul mubin. Hebbine wi'ugol kadi wa ufawwidu amri ila Allah. Si yehi ha yewti nokko ƴettu fiyake ma o fappu jonna subhanahu wa ta'ala. Hebbinen ɗiɗo ko ɗiɗo woni zikr. Hebbine wi'ugol astaghfirullaha wa atubu ilayhi. Hebbinen juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hebbinen juulugol e ɓurnaɗo tagi fofo sallallahu alayhi wa sallam. Hebbinen ittugol sadaka yeru no feere nde wodiri wo. Hebbinen jokkugol enɗan. Hebbinen ɗiggangol nene e baaba.
hebbinen dankagol alyatima, hebbinen okkorgol miskinɓe e wasuɓe e tampuɓe, hebbinen e dankagol sonnaɓe mayraɓe. Ɗiɗo ko seeɗaji e komi yewti fii ko hanuɗen wurnitirde ɗi ñalormaji. Hebbinen e jangugol deftere Allah nden nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki khayrukum ko ɓuri moƴƴude e moɗon on fo moɗon man ta'allama al-Qur'ana wa allama. Imamu Ahmad bun Hanbal rahimahullahu ta'ala o hoyɗuno Allah subhanahu wa ta'ala nde laabi 99 himo yiwde subhanahu wa ta'ala e ɗoygol. Ha nyande go inni wosi Allah hollimo o hoyɗiti Allah ka 100 wo o landoyto Allah o yi'oytay Allah ka laagol 100 ɓol o inni ene Allah golleji naɓayɗi aljanna ɗin fof ko honɗum ɓurɗa yiɗugol. Allah subhanahu wa ta'ala inni mo ko jiyaɗon hino funti alqur'ana hino jangude. Imamu Ahmad bun Hanbal o filliti o landimo ene hara on tigi no wawi firongon ka haysi tawi wawata firongon. Allah subhanahu wa ta'ala on jaabimo o wawi firongon o wawata firongon. Ko ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki khayrukum ko ɓuri moƴƴude e moɗon on fo man ta'allama al-Qur'ana wa allama, ko on janguɗo al-Qur'ana on ha o faami o yilti kadi o jannide ha o gannide goɗɗo ha on kadi wawude faamude. Haray ko yen wakkilo neɗɗo jangayɗo al-Qur'ana baraji ko heɓata kon e nder ɗe balɗe 10 ɗo a heɓata ɗum haysi tawi ka nder lewru sumaye, a heɓata ɗum e ñalɗi hiddande fop ɓayne laaɗo sallallahu alaihi wasallam e makono ma min ayyamin ala wo e ñalɗi al-amalu salih gollal moƴƴal fihi e majji ahabbu ila Allah ɓura yiɗe ka Allah min hadhihi al-ayyam ɓuri ɗe balɗe 10 ɗo. Ya subhanallah, sahabaɓe ɓaynelaɗo maga ɓenni walal jihadi fi sabi hay waɗaygol jihadi ko waɗugol gollal moƴƴal ɗo ɓuri moƴƴude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki haysi ko jihadi si wona illa bi rajulin sinara gorko kharaja bi nafsihi wa mali summa lam yarji bi dhalika shay. Hara o yaltude kanko o jawdi makko o wonki makko wi har hay hunde artoyare ko ɗo tumburata oɗo. Jono musidɓe julɓe tedduɓe enen en hewtari ɗo ko en wakkilo wurniten e balɗe ɗo wakkilo e wultorde ɗe dewe wowlade ɗo e kala ko darɗa tawɗa kadi ɓandete ka Allah. Si ɗum ɗon feƴƴi ko ɓuri moƴƴude kadi noon ko wurnitira ɗe balɗe ɗo kadi fuu e ko yewɗen ɗo fab ko hibbugol ƴiƴam. Hibbugol ƴiƴam ɗon noon haray na yo yette bajo yew waro yo yette jallojo on na ɗum woni ko fanda ɗon ko ittugol layya. Ittugol layya, ittugol layya eto ha heɓa joggi dammol itta layya. Si tawi leydi ka wonɗa ɗo wano ene woniri ɓe Occident wawata ko newade ƴettu 150 € 200 € naɓaka meɗen ɓe ittanama layya e indema innamal a'malu binniyat. Golleji ɗin ko ƴettirte ko sabu anniye on. Allah haton jina e tewo, Allah haton jina kadi e ƴiƴan ɗam, hay hunde o haton jina sila kulol Allah ngol waɗirɗa kon fimum e anniye mo fiɓuɗa on. Wakkilo ɗe musidɓe julɓe tedduɓe tentininon enen sukaɓe worɓe e rewɓe. Musidɓe julɓe tedduɓe enen sukaɓe ɓen goto e meɗen no hippoɗo kufune hara ko yeyete téléphone 150. Enen sukaɓe goto no ɓornoɗo pantalon jean ma chemise goto ma complet veste goto hara ko 250 à 350 € woni ko o soda. No wodi yahidi ha 500, no wodi yahidi ha 700 hara ko complet goto. An ɗo a ronkay 200 € ɗo ko itta layya. Enen neniraɓe ma enen sukaɓe taw a yiyay montor mo goɗɗo watti ɗo hara ko yeeyaɗo 400 €. Yamo watti paɗal ngal o yaɓata o yara hurgo Nike wallo ma Adidas wallo ma ɗum kadi o ɗe paɗe pima ɗo. En tout cas marque ji hara ko ha ɗon hara sa landike mo hara himo yaɓude ka leydi ɗon yaretengal ka saltiɗi ngal o tippata ka ngol jogi valeur o ko yahetengal e hoore muɗum hara ko 300 à 400 € à $500. Oɗo musidɓe julɓe tedduɓe o ronkana e hoore makko 200 € ma $200 ko itta layya. Bandiraɓe meɗen neniraɓe meɗen tedduɓe
ayiye sonnajo chambre makko on danki kintun e armoire on e coiffeuse on harana moyende 3000 euros 2000 euros 3000 euros ara ka salon makko dara salon on julde wonde don den ko woni ka don kon armoire wonkon don kon sa calculi fop na moyende 2000 à 3000 euros kono odo hara hakkille makko yahta fi ittugol layya e bandirawo teddudo accay o salon ma yaha acca o sambur ma yaha ayedo bandirawo no wakkili do yahugol nyawlo yo do otowal ngal 15000 20000 30000 o dasa o walo o nata o acca ngal ka yasi nyande go o wala to maya o acca ngal ka yasi be yeyta ngal be nyama be tappindira cuude be jala be akkaka hara bakka dudun hida wala de kaga huruma jon non adoginay wano ngal otowal do yawa e ngal do bornoda complet bazin yeyetedo 250 euros bisuji maadi yeyeteede 300 euros 400 euros 500 euros téléphone ma on iPhone jenen harako kadi iPhone 14 on ma 15 on ma 16 on harana moyende 1500 à 1700 euros hida jogi dum fu harano gasa ngin téléphone fo ko yeddirngi Allah a jogoto dum do fu salon ma on yeye dum do fu 3000 à 4000 chambre ma on yeye 3000 à 4000 ronkana hore ma dammol layya ngol 200 euros ronkana yumma ma dammol layya ngol 200 euros ronkana baba en ma dammol layya ngol 200 euros e nder hitande fop ko nde wotere pet ronkana e beedo 200 euros ko duudi o ko duudi stay ko fulawa dammol timmata de million ronkana e be dum do andita pelletle nangal oto lumbino e ma sirata yawmal qiyama andita nangi sallo wi ma labangi lumbino e ma sirata yawmal qiyama andita na o chambre mo walto da e mudum lumbino e ma yawmal qiyama ko kun dammun kun hirsuda do har ko fi Allah woni ko hirsirda ko kun do wawata wono ide sabu ko lumbino e ma yawmal qiyama bandirabe teddube ninirabe teddube teddirbe l'islam Allah o kori on ko wiete cellal Allah okori on ko wiete kon jawdi okori on jaahu okori on ko okkorte ko fo mi torike wata anyan hore modon wata innu ko mawɓe dum ittata layya wata nayi ko kambe dum ittata sunna an kadi ittu sa itti hikka ko arata ne waki Allah hino renti la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah fawari wonki sina yertaga makki sina yer konko jonniki haray sunna on ko layya on ko sunna na innugol mo fuɗɗiki ko be o kontiniya to la ɗum ɗon haray sella wakkilo ɗen bandiraɓe tedduɓe wakkilo ɗen neniraɓe tedduɓe mo be yo ittu layya si feere nden hino yaaji ittu ittana mawɓe ma itta kadi naɓa nokkele ka annduɗa ɓen ɓe wawata heɓde coggu huyre tew naɓa ɗi itte ton hirsire ton ɓe senda ton tew enen Europe ɗo e Amérique tew hitta sa ƴetti ɗum ka naɓi ka fulawaji sifa ka amen to ka huyre tew metti heɓude ka kilo tew goto yeyete 50.000 si juldere nden hewti ɓay julɓe ɓen hiɓe moƴƴi ha ɓe waɗa 60.000 ma 70.000 sa hewtinoyi ɗon dammol ma damme ɗiɗi ma nagge wallahi hara tigi digi on haray ko siko sadaka siko baraji to nga heɓi jon noon siko dammol gotol kolɗo yonete an e ɓey ngure ma nden foti ko rewɓe ɗayo jogiɗa e ɓiɓɓe ko ɗuuɗi o foppo on natoray ɗon si tawi noon hara ko nagge on moko baaɓe jooma galleɓe jooma ɓey ngureji jeɗɗo hiɗo wawi kafugol nagge siko ngeloba kadi jeɗɗo kan no wawi kafugol ɗon ɗum ɗo haray ko ni woni fi layya on joni noon kala wonduɗo e anniye wondema himo faala ittugol layya ko ɓuri e moƴƴude kon ko ɓuri e sellude kon ko ɓuri e laɓede kon jogannema inna hande ko go'o donkin o hana fembagol ɗo woni go'o ɗiɗi o hana fembugol leeɓi laynalki tati o hana fembugol leeɓi men juntu nayi o hana ittugol peɗa ɗiɗo fop haray o hana ɗi waɗude hay warugol kullum ko accugol gollum ɓuri e moƴƴude o fembotako o ittata leeɓi laynalki o ittata leeɓi ley wuddu o ittata peɗa ɗiɗo fop haray o hana ɗi e waɗude joni noon si tawino noon hara o anda ɗum ɗo waɗatake ha o waɗi haray dey o waɗi o lundike sunna kono ɓayi o anda o nangitirtake ɗiɗaɓum ɗum kadi ɗum ɗon kadi haɗatamo o ittugol layya mo miijino ittugol ɗon
si tawi non kadi yehi ha woni darura nganto waɗi tawata go be peɗaloy ton haray itte haray ko yo ittugol ɗum ɗon kadi hatta o itta layya o musidɓe julɓe tedduɓe oɗo woni dars ɗiɗaɓo on fi ko yowodiri kon fi ɓure balɗe 10 aranɗe ɗen ka donki haray inchallahu hanki en wanno ka hutba en waɗi goto hande en wattoyey kadi inchallahu fi layya on expliquer seeɗa yanyen layya on ko honɗum e honɗum hana ittede itto won ko honno hani ittirde e ko ittete kon kadi wattoyen kadi darsu goto inchallahu ɓure ñalande ɓurde mawnude e ñalaɗe ɗen fuu ɗe Allah subhanahu wa ta'ala ɗen tagi koye nder ɗe balɗe 10 arande ka donkiɗo woni ɗum ko ñalande arafa e waɗano e arafa ñalande spécial si tawi nelaɗo sallam maaki mo hoori ñallal gotal arafa Allah yafotoma bakkatu duuɓi ɗiɗi haray ngal ñallal no mawni ngal non ko woni koye nder ɗe balɗe 10 arande ɗo ka donki mi turki Allah subhanahu wa ta'ala yo arsiku en waɗugol dewal ngal o yiɗi o yarli o wela e nder ɗe balɗe 10 ɗo e ko hina ɗeɗo kadi mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah on hurminiri o suɓi ɗi lebbi ɗo 4 e nder 12 ko moƴƴere ko woni ton gon fof yo Allah waɗu geɓal meɗen ya rabbal alamin Allah mi turike ma min tororima inɗe maɗen fo bi sifaji maɗin fof eno hanoɗa tororede eno yiɗirɗa tororede Allah mi turike ma okkumen battane moƴƴe rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin haray en jango si tawi jon jango jaɓi sigo aksu muɗum yo Allah yaafola yaafo